tuntruma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu kapu biak thin pathian chu ti New Caledonia rama Stanislas Chanchin ani Stanislas chu namnun phung rin na le thuro chhia awon ngetlat Christian chungku atanga Salian ani a unau pariat zinga upaberda tu ani a no panlai tang to in mangai na le chungko boruakin achi ane mema apa kara achet sual tangin harsatna atok chhotana chuti lai chuan Stanislas anu puile afarnu no pang ber chu anraya anu pui chuan afa te ain kol theilo awangin an pile pute hne na om turin ati a Stanislas an tharau lama in pol hona boruak ashar tanna po apute in tangin ani tuktin apu in thingthria tongtrai tura sathau khonwar achi thin rimtu em mai chuan ati har thina apu chu kaushan rongbol turin om tak ani a pathian rongbol tura anun pumpui hlantu ani naupang mai alani a Stanislas saril ruwa chuan zona maktak tak alo chuaka pathian hi athani chuan engwangin nge ama mangai em tu ten kapu torang hi antor ati a chutiang rin helna chu athin lunga athang chhozela rol thar aron ni chawa Stanislas chuan alo chor chhodan zia chu alo tana meizial zuk achinga zu a ina thil ru khial aron ching chhota a thil hote abul tan na chuan poilian zok a khoitira mi rok achinga lir thei arua rui hlo azua ruboka hetianga kothlera chu sual rongbol tur chuan taksa le rilru achak tok angai ani ti a hrethiama zan khat chu thil zong zong alo dang lamta Stanislas chu rui chunga alir thei ke hnunglama a omlai chuan o in athin lunga enge iti hetiang hian inun chu ti top itumem ni aron ti a akhur ta zoya hetiang anga nun chhun zom zel chu a thei to lo ti ain ria a atu ka chuan sual rongbol chu kalsanin kongthar chu azo tanta ani nun thar nei le turin apian le murna khuwa chu aron pana kong ol sam ani to lo kum khat le achan ve nuwa chuan aril ru chu asiam ngeta a kum som pariat ani in sipaya aluta training azawa nanget aneita a hun engemaw zat aliam nu chuan meiche pakhat achara chunen chuan hun an mang choduna fa pahni an neya hun engemati chung chu pangai takin thil akal chowa thil an lo ti to ser chu alanun reng awangin annu pa in kara po harsatna awma atopa chuan anin then phata ani reivak lawa chuan meichepa chuan Stanislas chukovin afanu chu hun thadang pele turin ati a thil lo thlenzel dan tur chu hrethiam lo ma se alo pom ve maya anu pui chu 7-day Adventist ko ran chung ko Salian ani a in khom ngai to lo ma se ni tin Bible chiar a thul chuang lo ni khat chu in khom bul tran thar le ka du ani ti in an pa chu a hrila Stanislas chuan te reng mai thil sang katem chin kwal to a Isua Krista tem chin hun aning e yang ti in alo changa sabat ni chuan biak ina ain khom tana chuti lain apasal ero chu Sunday nia biak ina ain khom ve thunga achang chuan anpa hnung azuya ma se anpa chuan azui ve du ngai lo annu nuna chuan thildang lam a omani ti a hria a anun dan zia chu amoi tol tola a hlim tol boka anun chung rila chuan hlimna thuruk apasalin asoifia theilo a omtlat ani nikhat chu engwangin nge biak ina nilenga hun iman thin ke ero chuan darkar tampo hun ka mangsi lova ti in apasal chuan azota nuiseng chung hian minlo zuila ihremayang ati a asomna chupomin sabat ni in biak ina chuan azuita a chu anun danglam tanna chu alonita athungai thlak chuan abei seilo takin aril ru akhoya Isua chu hrechiang hle lo ma se anun chung rila chok tho tu a oma pastorin Bible study nei turin na soma Stanislas chuan chu somna chu apoma Bible akewa
ano pante ta to zona nei thin chana chu azong ta rin helna awanga pathian a mudan ati mel hem to chu zoi zoin siam that ani a tunma a alir theiru ke nunglama a omlaya o a hriat khan tuna chuan aron bepopta chu bible kal tlangin ani zan khat chu pathian thu anzer zo chuan anu puilam chu hoin tuna chuan rin na ka nei ve ta ni in kein hria atopa chuan enge rin turti ka hrithiam ta ati a anu loka chuan an in neya baptisma an changdun ta a kumni nuwa chuan Stanislas chu Fiji Rama Adventist University a aluta pathian thu zerin a graduate tuna chuan a khwalzin kong azo na mun New Caledonia pastor na athokani mase tuna chuan apu in abiak thin pathian rong chu abol tran veta chung ko in thla chon thil mai ni lovin Krista in pekna mangai na le in lai chin na awang jok ani tun quarter cholni voi som pathum na tholom hi quarter tin mission project tholom tia soive bokin pastor Stanislas achunga ngong anei thuk ang bokin mi te chunga ngong anei nge yang he tholom hian New Caledonia mission huam chunga Adventisten mi te hne na an thlen theina tur wali sa Rawngbawlna tur mun Center of Influence sakna tan atran puidon ani khati zong kha tun tuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak thei chu ani